Pathian ni thil pakhatai tin pawa hin committee jong sri lo minung parha jong sri lo chiti ka ti te ka phun nang tongan ro hlau an nuwa avanzul tu sive chu minung pakhat adir tu ding he asiam Hmasa ton ulanaw na tu zan cha na mission field cha si se chat cha si se mission cha jong si se community cha jong si se Pathian ne ai tin mi thil tua adu te ka hin minung pakhat Kawl chu chu na si khong ha mo Pathian til mi thil pakhat chap chu chu na si khong ha mo nang te na si khong ha mo nang te na si khong ha mo boy pa thil nai tin mi au umi pakhat na her te ka kei jong he pakhat ka si velai Pathian mi man kan si kan ma ruanga Pathian thil tin mi tama tin kho nak nga kan nun Pathian sina pe nai sula pakhat kha ichin chia pengo parha selo pakhat boy pa ka si velai kan za bi cha Pathian ni acha hanga khoi ka mo pakhat sidingin nang ma maning committee jong siam te ko lai na in Pathian thin tir mia pakhat si chiao dingin Pathian ne thchu anak in pe ko na se amen anu nak so big up so big cha so ni ram boy kan yang ati kina katwa reveman so big cha so ni ram boy kan yang ati so